নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর ললিতপুর জেলার ব্রাইট ফিউচার এইচএস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্যারেন্টস ডে এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর নাচে অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশি ছাত্রী রিশনা তাসনিম সাদিয়া। काली गाउँ की सहेलीको आँखै राम्रो गाजाल भेट भयो दैवा संजोगले हँसखेल गरौँ मजाले भेट भयो दैवा संजोगले हँसखेल गरौँ मजाले हिउँदको बगर बर्खाको भेल सम्झना हुन्छ बाँचुन्जेल हिउँदको बगर बर्खाको भेल सम्झना हुन्छ बाँचुन्जेल। खानी बनको महादेवटार माथन पर्सेल मंगलटार बड़े खानी बनको महादेवटार नक्कली मैना फिर्ता पार यो च्याङबालाई विचार गर नक्कली मैना फिर्ता पार यो च्याङबालाई विचार गर पल्टन टोडी खेल्दैमा उसकर मै च्याङ बेल्दैमा पल्टन टोडी खेल्दैमा उसकर मै च्याङ बेल्दैमा। सिरुपाते खुकुरी भिर्राउला हसिया भिर्ने छ भने हेर सिरुपाते खुकुरी भिर्राउला बाटो त छिड्ने कोही आयो भन्ने बत्तीसै भङ्गा